Guys, apa makan? Sayur asem, tempe bacem, tahu lado ijo, kentang. Sebelum makan, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Apa makan? Enak banget guys. Enak banget. Ini aku masak sendiri. Bumbu sayur asemnya bawang merah, cabai merah, ada asam jawa, kemiri, lengkuas dan juga terasi. Rasanya seger, asam-asam. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap banget guys. Enak banget. Tangan tuh. Mantap. Nasinya tetap 3 sendok. Sampai bacem. Tahu lado hijau. Mantap. Enak banget guys. Seger banget. Sayur asamnya asem, ada manis, ada asin, enak banget. Tahu. Kentang.
Terong. Tempe. Cabai hijau. Terus pedas. Habis guys. Mantap. Sampai ketemu di next video. Bye-bye.